Sad ćemo da doviramo Speedu! Čekaj. Evo, donirao sam mu. Gle ovo. My bro, I'm best streamer for Balkan. Gdje imamo? Simi? A ne, čemu to će reći? Bro, give me a moderator. Hoće me pozdraviti, brate. Donirao sam mu 2,5. Hoće izbaciti na nje... Brate. On je iskolirao, a? Neće. A čekaj, ako mu doniram 5.000, hoće onda biti GG. Ljudi, donirao sam mu još 500 dinara i napisao sam da kaže da je Simi najbolji YouTuber. Šta mislite, hoće reći ili neće, a? Neće izgleda. Neće. Gleda ovo, neće. A kulira chat, brate, ceo chat piše Simi, jel moguće ovo? Jebote, ono. Da čekam ili ne? Ne. Bro, why is everybody spamming this Simi shit, bro? Moss, time out these people, bro. Bro, why is everybody spamming this Simi shit, bro? Tako je, bre, uspio sam u životu! Uspio sam u životu, to Bože, hvala ti! To Bože, Klinja me pozdravio! Kako smo glupi, brate, trebali smo otići kod Speeda, a smo ispali glupi, brate. Kad je pitao, hoj Simi. I onda smo svi trebali u chatu da pišemo search Simi, Simi, ne odustajemo! Search Simi! Ne odustajemo, braćo! Kakav lik neće, ladne? Kuci... bro. Search Simi? Oh, alright, you know what? I'm about to just search Simi. Okay, now stop. I did. Well, like, bro, what is this, a rapper? Okay, now I did. Now stop. Alright? Search Simi? Oh, alright, you know what? I'm about to just... Kuci Simi! Dobre, Bože! Evo ga! To! Dobre, pijaca, bra! Uspeli smo, braćo, bra! Prvi pijaca! Paketić! Ne, nisam ja devojka! Dobre, Bože, bra! Uspeli smo, bra! This is Simi? Ne, to, nisam ja ženska ta! Pa ne ta! Okay, bro, I get it. She's a rapper. No, bro! No, YouTuber! No! Pišite no! Stop spamming it, bro. For real, No! Ljudi, like...